乌克兰总统泽伦斯基23到美国出席联合国大会发表演说，伊对美国总统拜登甲两党的总统候选人提出胜利计划。这份胜利计划包括3个元素：第一是加强盟友的军援，而且对罗西亚施压外交施压，还有追究罗西亚发动战争的责任。乌克兰也希望放零使用长距离飞弹的限制，但是罗西亚捌警告，这代表罗西亚甲北约会开战。乌克兰总统泽伦斯基到美国了，先见证宾州甲乌克兰扎波罗热签姊妹州协议，要参观伫咧宾州一间陆军大药场。泽伦斯基这次去美国主要任务是要向美国总统拜登甲两党总统候选人提一项胜利计划。Україна представить Сполучених Штатах план перемоги. Першим його побачить повністю президент Америки. Звичайно, представлю план перемоги усім лідерам країн-партнерів, які так само, як президент Байден, є лідерами світу, можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам із планом перемоги. 泽伦斯基真正的声明内面讲，胜利计划包括3个部分：加强盟友对乌克兰军援，对俄罗斯施加外交压力，追究俄罗斯发动战争的责任。在进前几个月，乌克兰一直希望美英等西方盟友会当放定使用远程飞弹的限制，来实现远程打击俄罗斯境内目标。不过，俄国总统普京进前就警告讲，若呢死做，就代表俄罗斯甲北约将会进入全面战争。克里姆林宫也讲，对胜利计划内容持保留态度。Сообщения СМИ, если когда-то уже будет по официальным источникам появляться какая-то информация, то мы, конечно же, внимательно это изучим. Изучим. 泽伦斯基尾啊也伫联合国大会发表演讲，强调普京已经偷走真侪物件，不过伊永远无法度偷摕世界未来。丹麦总理弗瑞德里克森23呼吁盟友批准乌克兰进行远程打击，包括芬兰、瑞典等国家伫战争拢已经表示支持。公司新闻张伟林编译。